Müslim'de yaşayışı Fenisaba hem Rafis abi Habibullinler ailesinde bir büyük matur tradisiyası var. Her yılını Duşular gününde Fenisaba zor beliş pişirip balaların tügerek tabıngacıya. Настар! Внимание! Марш! Şumlaqaz, direk gülü yarata, yarata, direk gülü yarata, yarata. Aliye üzüne ittesizlik, aliye üzüne ittesizlik. Ulguşatını yarata, yarata, ulguşatını yarata, yarata. Yaratasız soğanı. Ne baba? Ni işin? O akıllı mı? O sizni temli aşata mı? Ni ki siz onu yaratasız? Eyti kızım da Aliye. Eyti niçin yaratasınız siz beni? Neden aşağıda akıllı? Aşılanadır hele. Aşılanmayı? Ay, biz aşılanmayı. Kalarına. Siz ebiyigizge konakka kelirge yaratasız mısın? Hayır. Yiş kelesiz mi? Eskiler, yaşlar benim imbelekiler. Abdullah Tokay Korlagaş. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачым оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы берлән балчык ташый, балчык берлән мотор итеп оя ясый. Күп эшләде, иренмичә бара-бара чыгарды ул матур балаларды. Молодец, benim kızım. Ol bit bizning laureat, mana shunday konkurslarda zingan diplomant ol. Ali Musa Jalilning tug'an kunida Minzele'ga bordi. Minzele'da ol Qizil Ramashqa she'rini söyledi Musa Jalilning. Shunda bit ol shul xatli eng belek kishi ol bo'lgan. Hem ol jinguvchi bo'lib qaytdi, Allohga shukr. Bilmeyim, sizning nishik. Menem yaxshi bilasım kile. Kişilerge şatlıq istep igilik kılasım kile. Яхшым буласы киләдә, тик нидән башлыйм икән? Кайсы гадәте мактаулы, ә кайсын ташлыйм икән? Менә безгә кунакларның гел яхшылар килә. Яхшы булгач, алар миңа әйеп күчтәнәч бирә. Yaxşı bulğanğa күрәдер, безне дә чакыралар. Кунак итү генә мисың, әле биеп торалар. Бакчаларга йөгереп чыгам,
Әнкәй җыядыр балан, әше диye әнкәм. Улынан балан кабам, бакчаларга йөгереп чыгам. Әнкәй җыядыр балан, әше диye әнкәм. Улынан балан кабам. Thank you.